Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu Silian sangpuya nimin zinga Aizawl mel thum dai lir the che sola chakma autonomous district council a member of district council pahni le midang pakhat an thi Lok Sabha MP Pusil Rosang an ral tlan chanpuin apek chu LADC executive member poi si lal thomlen nimin khan vathom puile mautang ral tante ahlan India le friends long sipai ten nun chanan zir hona bilateral naval exercise varun voice of ni pakhat na chu nimin khan western seaboard a tran ani US a thlipuile ruasunu sawanga chena thlanga mi som pakua an thi nimin zinga Aizawl mel thum dai lir the che sola chakma autonomous district council CADC a member of district council MDC pahni tele midang pakhat an thi lir the che soli CADC sarkara MDC lakhan chakma ta gypsy ni a chongte tanga Aizawl an panline van doi thak takin mel thum bola an che sola amhuna aja sora build MDC Mohes Boran ugda suri build MDC Charan Singh chakma le Chandro Tongchangya te an thinga la MDC lakhan chakma le Dilip Kumar te chu Trinity Hospital a en colony a ngai tom lutuk an ni lo che sol thu hriat ani vele minister pulal road kima MDC Rashik Mohan chakma Central Way me hruai tu te Melthum branch way me ML Hlui Puwanal zamate hmuna thlenghalin mitlom ngai ten rongan buai puya Melthum branch way main kuang pathum an tum saka kulikon police te po che sona hmuna hian kalngalin thilom danan an fi a ruang te hi ZMC postmortem anni hnuwa chongte panpui anni Nimin Khan Mizoram Sarkar Agriculture Department both saying Aizawl kapa state level flag off program on celebration of International Year of Millets sa'ni somni pathum nei ani a Agriculture Minister Pusilarin sangan manpui Pusilarin sangan chon sarkar lai puin butun that zele tangkai je hri a iweno rotna athlan angin kumin sakni somni pathum hi International Year of Millet a puan ani ati a butuna hian mishing taksatana chotha tamtak mishing riselna tana poimo sang sang in phuma nana do theina konga po na sadakina pui theiti soin henga thatna tamtak pelama ramsum le pa engong phahial khopa sumlak luna poimo ani ati Minister chon India sarkarin kumtin cheng vaibel setam tak lak lu nan millet hi amanga Mizoram point achor tangkai ve theni ati butun chin konga hian Mizoram na sataka malak tum chhome kani a leisia le mun rawangam ma nanna le eichatu lian tham ane lo wangin en kolanuama atharma boka sapin millet anti hi chichang som pahni oma chungjinga Mizo ta shedlar chu faisa pok zo le butun te ani Lok Sabha MP Pusila Rosangan ral tlan te chanpuina apek chu Lai Autonomous District Council LADC a executive member Pus Aizawl thomlen nimin khan wathuam puile mautlang ral tlan te ahlan MP Pusila Rosanga hian Bangladesh ral tlan mautlang omte tan cheng sing khat sang rukne wathuam puya mi te tan cheng sang thum zanga ahlana barwam te tan cheng singre sang sare lo hlan to bok ani Voina cham durpi le mong bora ta te hen MP ne na tanga don chanpuina lan ani le don ani Longklai District Task Force on Immunization DTFI chu an chairman Longklai Borsap Amol Srivastava hovin nimin khan DC conference hall an thu khoma Longklai District ka hun bi ne shri dan na pek chung chang an soi ho chairman pu Amol Srivastava chuan Longklai District in Trisena lama ma ason zel theinan thoktu de chu thanem ngai takle Kongkal nei takarwa mana siama thoktorina fuya DTFI member secretary district immunization officer Dr. S Thaizin hunbi nele atul hunbi ka hridana pek an kalpui dan soya World Health Organization WHO noya surveillance medical officer Dr. Himpuin hunbi neya Longklai district chunga hridana an pek thindane malana turte alemnen entir na soifi a hridana pek konga harsana omtele thazok le felfaizo ka kalpui ni theina na roda sang sang tele kumthratana malakna tur ma chopte soi ho ani he thut khoma hian hrisena lama Longklai district ma son dan chiangzo ka hriat ani theinan hridana pek chungchanga thil chin sia dan felfai zok ro manani a report pek pok luk le zolo kalpui ni se ti ani hridana nak chungchanga me pui zirtina atam theng ber le zau theng bera ponzar ni se ti ani bok Planning and Program Implementation Department noya Mizoram Startup Mission MSUM bultumin National Startup Day Mizoram Edison lom na hun nimin khan dorpui multipurpose hall a manani a Planning Department Secretary Pulal Soma pachowina manpui he huna hian mithiam ten startup chungchang le ahlong na tel tur omte sarkar lai puin mani kut koi ezong te ta na scheme sang sang aduan chhuatele
ham thatna theite an soya high school le higher secondary school sombik tele college sanga entrepreneurship knowledge sales student member te tan startup quiz le game storming te bot sai ani a Mizoram startup le entrepreneur ten an thil siam chu te pholangin zirlai tenen anin kom ho ani Dr. Lawrence Hana principal advisor planning department zone entrepreneurship chung changa tuimi tele hetiang lam kong ngai event du tan Mizoram startup mission planning department a intiglai po leng lu turin mi puya som ani Nimin Khan information and public relations minister Pulal Rot Kiman ain peer department thokte kum tharata na inhan thana hun ain peer auditorium ma ahman pui minister chon kum sang ni somni mar satangin covid in mi anuaya ain peer department ama zong ain an boizo ke moti turin hunan manga chiadna ton ani lai point ni pui kong ko mule thudik tak hriat na thataka department atha awangin mi minister an inang lom thu soya thudik tok lo social media adar chak line sarkar thu thar thedarna ma sonin information and public relations department zone chanla in Twitter Instagram le adang ate thanem ngai takin mi pui rongan bola chi ai taka mi pui anom lai point ain peer department in thu chua ani lo chuan mi pui tem adik tok lo ni ange tin thu thlong na fel tak an siam mai ni ati a district thar Aizawl na thele saitura DIPR office hon phalna te DC office building a anom na turte sarkarin amamo ani ti hreina bo se chhozela Sersip district DIPR office po sarkar an deal angin sangson posa hlan ani thusoya PWD lama post thar enable baka combine MPSC sang somni technical tanga MIS post li enable chu pasona thatakani ati a Mizoram information service in dialo na sarkarin share in kumsani somni pathumatan post nga aphal sangbok ati Nimin Khan Kolasi Borsa Pujon LT Sangan Barabi to in sarkar thok khotlang le kosan shwai tu te koma Barabi SDCP sa in kom hona hen Christmas le kum tharlom dan thirin khotlang himna na dan thu pe ken ko dan te soi howani a Barabi khwati masona ta na malak ngai te soi honi bok DC hen ramria police duty na mun poimo te or pora veng le Barabi rail station te to in fur laya tlonglui lian thina wanga Barabi khotlang in har sanan to thin TJ omnana tlongkama na tho mek te amuna endik ngal ani Nimin Khan siha Borsa Pulal sang na chuan siha district chunga zirlai pasarin hena Poor Students Trust Society kaltangin tranpuina ahlan siha DCP sa siha district chunga zinasang beimek zirlai pasarin hena Poor Students Trust Society kaltanga tranpuina sum han zongzong cheng noi khatsingli sangli ni a anzirna le anzirna hmuna zirin sum hi semani a medical le technical lam ngai poimo ani rolin api karwa man sakanom bok hetil pe khlan tu PSTS chairman Borsa Pulal sang na chuan he society lo din tu le rom hanalo siam hasatu te chuan fakum tak zeta choi moyen phuani ati a society kaltanga zirlai le khathiam tranpui ngai tranpui theya anom le tranpui tlak zirlai taimala tumru an nei chulo momati thu te an chunga basin sang takan nei thu soin du sakna hlanani tranpui na sumin hlana hun kai shwai tu PSTS secretary MADC senior EO P Nazi khaila chuan society din dan soin kumsom chongzet kalta si ha bazar ka nga tranpuina sum tam tak lut an sem bang claim chu bank ka da in apung mangin kumten zirna sang jok be mek be se bihar sa si te na pek thinani ati hetil pek hlan 9 MSO headquarters president ba ka tranpuina dong tu chungten lom thun soi ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puanani India le France long sipaiten nun chanan zir hona bilateral naval exercise varun voice of ni pakhan choni min Khan West Trans report atan ani henun chanjir hona hi tun thani somni thleng ne ani dona hemi chung hin ral thuam tharte mel ma beina khomol ka dan le nun chan dan sang in thleng ton ani dona Union Ministry of Defence chuan henun chanjir na hian ti dan phung tha in thleng ton narem chang tak apedon ani ti atar lang ani varuna hi kumsang ha somko pathuma tang khan ne chanani a hemi no tang hian India le France in nei china peng poimo tak pakhat ani chhota ani United States a thipui tle le ru asuna sa wanga chena thlenga mi som pakwan thi pathian ni tangkhan USA California chu thipui le ru pui na nuaya mun tam taka tui ale na wangin mi som pakwan thia National Weather Service soidanin Los Angeles marlam tang dung le San Diego thangnam chu thli le ru hian noina zoldon ani US President Joe Biden chuan California ngen angin china thanna satna lai bial thuma chomdona sumpe karamti a California Emergency Service soidanin mi singkha sangni chuang chu hun himlama son chu to anni
Chanchinthar seti topna na tlang pui nimin zinga Aizawl mel thum daya lir the je sola chakma autonomous district council a MDC pahni le midang pakhatan thi Lok Sabha MP pusila rosangan ral tante tan puina apek chu LADC executive member puisil thomle nan nimin khan wathuam puile mautang ral tante ahlan India le France long sipaiten nun chanan zirho na bilateral naval exercise varun voice of ni pakhan chu nimin khan West Transi border tan ani US athipui tle le rosunu sawa nga chene thlanga mi som pakuan thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani